abasacha bande emore singe singe ya maswali mokobori mumirene no muisike biyeiga moikaraste kwambole na kiokorokante na kiokoroko baba nkoroku chabeli yani rene nche ngonya go brush ngara ngara iga ngonya go sikio kogoronse omanya gusali. Tell me more about yourself. Yani no go brush tinda akora kwante tell me more about yourself. Yani tora mano enkende tora manya kende igoro yani you do yani tora mano enteli turu ayo gote to komanya more about myself. Ngote igoro bunango mume wana bogo choka wa 2022 mo ayo gote to komanya ama to komano ente p6 ngote biki na kiote hanga kya saja ngote bina na gaitu kendo moke ngoitu ne sandurusi ngoitu na akacha na kiote tengote osengote biki ngote bina kerobo nyeni bwatigere se suguri ngo komba ngo sibye suguri no bokima gusenkiote tengote abasacha bolia maswali ya gucha matemo ngote bibuna kerena ngo moke na gastwire mama kera ngitire mna mama njengo tamande akyake nara mama gocha ne bagi onte ibuna na kwiriba gogende na kubangiri cyanga ariko gutama genda amanye kwagenda manya kubolgaki nkagurire bono gusina choreto aisuru yani tokuboli swali ndelio bolia maswali ya gucha matemo mbona ki ebituse bya matoke mbiri nguko likwa mako yota mbona ki weekend no le free nko ino mwalimu hoteli oragere usensa alinde nyako hoteli usimna abantu ndutanya korra gochirogoro mbona ki ndakwira nyoro binogo kengo te ngire nyoro ndole chinyumba chiri chinene ndia matoke yege songo bolia maswali ya gucha matemo mboli nyanga kibwanchite kobe yani amasaje amakunonko ama kunyati boliga na gusanga no ribe ngo pani chichu arango bago pani tinaye sinchane saga you don't add value kunya goicho lite environment na kwenye chafua rora abasacha bange bali singo iga genda yugo mangana bago kwa mu karanza ke ukuboli swali. Tell me more about yourself. Tell me yani nendo betato asibede tai boli ga keniga iraza komangenta tell me more about yourself. Asibede tai boronge ndo kunyone chimbaliri mono tai chimbaliri balikereri aba study limba somete bune gitabu na tell me more about yourself. Na uchiwa no ngano ne sabu yali chebrankole gosono ngano ne daikoto masikinya kwenye study ngora kubwa kombodi swali lyo boli buneri na tell me more about yourself unyeni kichi wana afadhali ngano ya musa maronya kubuli chisimiti kombwa komboli swali buni abasacha bolia maswali yago chamate mbole nakinda okondisiro mugondo bwa matoke no anje ngotebi yes amatoke na no me basic food yani amaswali yoboli na gochibona matiangi nikera akunya kurusi chiga tayo kolega spara kurusi nayo ogenda amasamba bo samarono ogenda mbo samaro mate okiro esenge nchaye ayebono yani mbosa lisaga lichuati sinje na tell me more about yourself na kiona cha kombodia more about you somebody arafotera mano little about themselves sonitori prali nogo prali tumba tobosa kono nge chiribo besana yani aye prali kirango atika